solok na inian ba maluk sir hoti na bena bere. Hamo tuk fale ho hao amo Venancio da Costa Pereira e o programa Lia Maxoin ho Jesuita Sira. Maluk do ben sira ita tama na ba ia a sexto domingo tempo comum nian ka tempo bai bai nian. Ia domingo dia 13 de fevereiro 2022. E a leitura estolo. Primeira leitura mais o profeta Jeremias, na segunda leitura, mais husi carta São Paulo nian bastra na sira ia Corinto. E evangelho rasik foti husi São Lucas nian. Mai taron hamutuk lai evangelho São Lucas nian ia loro domingo santo dane. Nebe magdia hanesane. Ia tempo neba tuntia husi foho. Oni apostolo sira Jesus hamrik uituang ia tetuk ida. Hamutuk honia escolante bara, ho emalubum bot ida, mas husi rai Judeia, husi Jerusalém, husi tasi ibun Tiro, no Sidon. Fotimatam bania escolante sira, Jesus hahudehan. Rahundiak bai imi sira bekiak, basa maromak ni reino iminia. Rahundiak bai imi sira be ohin loron hamblaha, basa imi sehetan aihan wain. Rahundiak baimi imi sirabe ohin loron tanis basa imi sei hamnasa. Rahundiak baimi wanhira emarai hiru sasoru imi wanhira emaduni sai imi tolok imi hewai imi naran mudar naran atida tanded maksoin. Iha lorong ne imi haksolok ba basa imi nia kolen wain tebes iha lalehan. Nunem magsira nia beyala sira halo ba profeta sira. Ma be susar ba imi sira be riku basa imi simu ona imi nia kolen. Susar ba imi sira be ohin loron han hemu resin basa imi se hamlaha mate. Susar ba imi sira be ohin loron hamnasa basa imi se haleri imi se tanis. Susar ba imi be ohin loron emahotuhahi iminia beyala sira mos uluk halo dune ba profeta falso sira. Mawali na dobin sira lia maksoi. Maluk dobin sira. E domingo de ontem, a primeira leitura ita hare o profeta Jeremias nia. Segunda leitura mais carta São Paulo ba strana sira Corinto. Na terceira leitura evangelho raso de mimita foi grona. Colia conaba botrua importante e telemores nessa Emma Sarani Católica e a período de agora da dau e em 2022 vemos na cono ho tentações na cono lamentações na cono ho botida por perturbações na cono moço botida naran tribulações econômicas tribulações mudança climática tribulações políticas tribulações relacionamento humano e tá matimor ina bena bere imisire harai liur kasire be harai timor laran ita soru hela ita muri sela ramo tribulações sirane mabita husu gasta le baromangnya ato embaroma hases ita husi perturbação sirane hotum agora hoje precisamente a situação ainda vê ita sente que tribulações barak ita experimenta a rago pe botida bolnar perturbação sirane embaroma forma ita evangelho que fura que tebes colia conava le fone importante rua ida rahundia, ida haksolok ba. Então, hoje o evangelho de hoje kule konaba alegria do evangelho. Kata evangelho na Jesus né sempre haklaken solo, sempre haklaken alegria. Dia kata rahundia pa imisar na be mak halodiak pa malo. Rahundia pa imisar na be tau matam pa malo. Ita mas bale interpreta, não conceptualiza. So anhira, hau halo buati ke de ba emma, hau fo bekopi de ba emma hemo. Hau fo betruma be hau iha ba ema selo. Ato ema selo mos bela hanaruk ne moris. Hau tau matam ba kiak sira. Hau tau matam ba sira be experiências e moris be inundação ne laran. Beta ma uma, sira be uma laia, sira be aihan laia, sira be kiak espiritual, kiak intelectual, kiak material. Hau tau matam ba sira. Halo bota be mak bod, bota be mak manek. Mas be husi hau ne atu ki kuang an sira be. Hau betruma dia. Ho intenção na be mak dia, ho fuang na be mak mos na Jesus dia, rahun dia mos bahau, rahun dia mos ba imi, rahun dia mos ba o se sedet, imi se sedet, ita se sedet, wan hiri ta halo buat diak ba malu ne, ita ne hetang rahun dia, ita ne hetan batida bolona ran solo ke ita ne fuan, ne maroma ko hin convida ita kata maluk sira, na bela baru
atu halo buat tiak pamalu. Malu sira na bela kolen atu continua na fati halo buat tiak. Wan hira ma halo buat ata soru ita, lori na fati buat tiak asoru emane. Tanpa seida ita ni pasu seluan no ita manan la lehan. Ita husu grasa mawali na fetu sira domingo do oi na be mais sus dihan katan rahun dia ba imisr na be. Mak tambah hau ninara imiterus imi se hetan recompensa imi se hetan hak solo que amoris eternidade nian. Então buatela os botira na be mak ilusão mamu kida ita se hetan futuro. Mas be wan hira ita halo ni buat dia ne ninia impacto ne ita senti da ona. Mas be wan hira ita halo buat at ita hanoin buat at ita halo buat fuer hasoro emaselo ita destrói ita ni anrasik ita destrói mus emaselo. Tá mal no vencer. Mas va a alegria do evangelho, né? Ita sai pessoas alegres. Ita sai emanabema evangélica, né? Pessoas evangélicas devemos hamuris ita nemoris a espiritualidade da alegria do evangelho, né? Katak ita pessoas sernabema hatene halodia tuni tamba ita nia domi banai maromak lihus ita domi ita nema walensra. Tamba ita nia hiba banai maromak lihus ita nia respeito no toma tamba malo. Ita buka hemoris, né? Atu mantém na fatin cultura de cuidado, cultura de vida. Desejo para mim bom domingo. Domingo rahun dia que ida, domingo solo que ida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.